Masa penta phatthei ipiwa hachungnong Pathen thangwa na ipewin ahe tunia ikeu limna diu banjom chu Graham Stein le achate ni Philip le Timothy thi thu murder ki bol Chang thu inahil chin tawin aba na chu hichini a episode masa ama ho kitha thu dola question in do chu only Graham Stein and his two sons were attacked and not the church or the other Christian. Why? Graham Stein le achate ni bo attack akibolin akithanin char sam akihal da pun ailo le Christian dang ho jong hi chan ye chun thi na khop helin akivopui. Why? Ipidinga jungle camp jong akibol jing lai gospel jungle camp ti Graham Stein le alloy preacher mi som hon abol jing lai yo hin ipiding up police in protection van bit na api lu ham ti chu thudo inakidong movie African proverb khanin thuchi khanin asay chu hitin asay if there is no enemy within the enemy outside can do no harm. Sung langa ay lule in sung khat na chu mim khat chun family member khat chun thil phalo ahin bol ting labu in sunga chu phat lo na ay lo in sung min si na chung the he tu nya jong Graham Stein te ni le kitha ay lule acha te ni to ama le kitha kivo kiden attack murder ki bol nei ngai tu lew hen akho le Christian sunga jong ki bung khen na ana ahi lambai ahi hinla hichichu thu do ho zo se hi koima ahil chin theding tapui tunia banjoma episode 2 isei no muchu ikido no muchu India sarkalin government in Dara Singh Graham Stein le achate ni thatpa hi I alo em achunga I pidan agolpi uvem ti hi chom chakhana in vet ki diu ahi that 22 to 23 January 1999 til so chu ipi hitam ti chu inasil chin tawi mi som ni akona som git ho chu mi pi Santals non-Christian ho le Kolas non-Christian ho chu Dara Singh kitipalam kainan akunun jungle camp jungle gospel camp bol ho Graham Stein le alloy ho chu attack agaboluvi ti chu isei tawe Graham Stein pa cha ho thizo kumli Thin chun Dara Singh chu Huda court trial aga din chun Huda court ni death sentence ding tin anasei hatawe Graham Stein le acha te ni athawa jungle gospel camp bol ho attack abol chuwa akum li thin na chun Dara Singh hi Huda court trial agadin chun death sentence pay dingin court in Seithang na anani tawin ahi ichi Huda trial court chun Dara Singh loidang mi som na ni ho jong life imprisonment death sentence ilovin life imprisonment dam sunga sung kulut ding dam sunga sung kula dinga thupi anabolu ahitai hinla May 2005 kumni zowin Orissa High Court chun then death sentence helin Dara Singh case to life imprisonment din commute anasu nimpi un hiti chun life imprisonment dingin order anasu tawe
azi chu rarest of rare ti chu leisi chunga asu khalihil ail aum khalihil India gamang aum khalihil murder kibol ahisam pui ti ahe agel pi wa me min khu khat akila jing sanga chu life imprisonment jo dam sunga sungkul jo tang ding ti a chu court nin order anabol ahitai Dara Singh life imprisonment achan jo jong chun songkula kun amang Supreme Court na approachable in appeal anabol kin nge na anapin hichu life imprisonment neila do pi untia Dara Singh hin ipiham appeal Supreme Court na State High Court a umin State jouse High Court chunga cha Supreme Court India Supreme Court umkit he hichi Supreme Court na cho life imprisonment ki bol hi order ki bol khum hi neila do pi un ti a cha Dara Singh in Supreme Court na appeal anabol kit he Bible ga vele han asu hil ki het pa zona cho pakai ang sunga ku na azam chun ama thi di jong la akichapun hiji chun ke hi ke ji a hitabanga thu gen theina thu hi hui pi go pi nunga a hi ke hi nei le lu le chun hui pi go pi thip tan te ati in a hi mi chon si hon a chon si a ki het ting thi di a ki chapu ve tunya Dara Singh hin athil phalo bol a ki het nin hin la athil phalo bola konin lung hei ta sangin life imprisonment long hi neila do pi un tin appeal anabol ki na la ye hin la Supreme Court chun kumsang ni le som la khat chun Orissa High Court ordered sentence to life imprisonment to green signal anapetai Supreme Court din jong thu chu ahen khulin Graham Stein le achate ni ki tha jo murder ki bol jo kum som le kum khat thin chan na 2011 chun India Supreme Court nin Dara Singh hichizana mo mipi lam kai pa non Christian santhal sole non Christian hola so lam kai pa Dara Singh chu life imprisonment changding a hitai tin green signal anapetai Dara Singh appeal bol chu dismiss anabol pe un anga ado pe un adon se pi tapuvi that means anasan pi levu hetai iti chun Dara Singh le aloi dang mi som na ni ho chu dam sunga hin hulum ke ya songkul tang din thulha na ana umin songkul alu tawe abanin Dara Singh hi huilai Jaila Solkar government in akoi ham ti hi ga sei ki noitin Kenjor district Orissa a district jail sunga dam sunga songkul tangdinga Dara Singh le aloi dang mi som na ni ho hi songkul anakilut sa a government in songkula anakoi ahitai abana Dara Singh hin case dang anei jingam ti hi ga kidong ki lew hen Dara Singh hin January 1999 kumsang khat jaku somkulaku January akun tulbola ko na September sunga me to murder anabol hi atile 19 ama hi Jaila ahin matnu hi 2000 ama unke surrender hi chu ola in se diu in 2000 abu Dara Singh hi ki surrender a
jail lut ahi amawang alut masang 1999 January akuna September sunga hi Sheikh kiti Muslim ho khat jong Christian ho khat jong anatha ahi chu hin se chin diu ahi Dara Singh hin 1999 January le September ka sunga hi Graham Stein le Philip achapa alin jopa achapa aneo jopa Timothy chule midang Muslim sumkol veimi SK Rahman Sheikh Rahman kitipa Padiabet Huakun Konjer district sunga anatha a petrol asun huma anahal hi hichi Graham Stein le en sungmi achate ni go elwa Sheikh Rahman kitipa yong hi Padiabet Hua anatha a Konjer district nga aman petrol asun huma anahal ki dahe aban in September sumama hin kum som thum langa a upa Catholic father khat amin arul dos kitipa jong anatha ki dahin ama pa hi Zanu Bani Hosunga Mayurbhanj district mi ahi hichi father Arul Das kitipa hi Arul dos kitipa jong hi Dara Singh in anatha ki na ama hi Catholic father ahi in hichipa hi Zamu Bani Ho kiti a anacheng in Catholic father pu hi achen namuna anatha ki dahe hichi 1999 January to September sunga hi mi thum atha a case thum anane he Dara Singh kitipa minta hi ipi ham ti ga ki dong lew hen ama minta hi amin lem chu Elias chu Dara Singh ahi in la aminta momong hi Rabindra Kumar Pal akitin ahi Rabindra Kumar Pal tin amin hi amin thing set ahi Elias chu Dara Singh ti a mi hon gam sunga Konjer district sunga min akuna ahet na he Dara Singh hi I tabang mi ham ti chu mithat Tolthat murder ahi ti chu ehetawe amahan political support ani ahidem VHP ham ailole Bajrang Dal ham ailole BJP ham ailole Congress ham ma ho ailole RJD ham ama ho support political support jong ani ahidem ti hi mizo sino igin mo mai thiyu ahi nei chu ani khat ding ahi hin la ake do pui ain la echi Orissa Chief Minister pun that 24 January 1999 athi zowa Graham Stein te athi zowa Dara Singh Chanchin ado wachun mipi hon Christian leader hon ichi Dara Singh hi Bajrang Dal VHP RSS hon ama ho hin to ki khut job ham ti a CM pu ado wachun CM pun ase chu ipidinga hi chu nei do ham no hon na za o chale em Bajrangi ki jail ti a atha zo wa chu asap mo hi achu indirectly a CM pu Orissa CM pu Patnaik kiti banjong ana don put ahi to hi Jaila alu thu in seidiu ahi hichi jail alu thu hethi nadiwa chu Dara Singh hi police on matdinga
Orissa DGP in koihile Dara Singh Rabindra Kumar Pal Dara Singh na thupi auma aile rupees 25,000 dangka sangsom nila sanga kipiding ai ti achu TV media ho and lang printed media ho newspaper ho jong la anasu he hichichu Dara Singh in akihe ni hichichu wa konchun 1999 September January akuna September sung kizom tena me thum murder bol atha ai in police on ha hola January akuna hol in hilla Dara Singh hi amulavu he amulavu hin azona ke in ama ki surrenderin anakimat sa in 2000 mayahin akimat sa in ama cho Jaila koi tawe Jaila trial lai hin May 22 2000 kumsang ni kumhin India Today media ho achieving ho limpina interview agabolun hicha thudo tampi adong win hi chola chun thudo ngahi important chi hin I head giving na sei ko mohiti khanna India Today in thudo onado na chun jail songkul sunga nahin human ito bangem tia ado wachun Dara Singh in life is good tin anadon bu ne hin khu jail sunga ka hin human aphanai Ramayana to kakila kangpun Bhagavad Gita le newspaper ho yong simding akimujing ni se in jingka se in Rijun jail sunga ka umwangan kahin human hi aphanai tin na don bu ne ani chan na chun Christian missionary Graham Stein le achate ni chu natha ham tin adongon ahile Dara Singh hin Tolthat ho chu kamlong kam them mi hi theina thu sei theina jong anayu hi ri chun aman kathat pui hinla ama ho thilbol de lo na a kiphin ho lamkai kahi tin anadon bune Graham Stein Sheikh Rahman hi Graham Stein hi tile conversion activities abolji a kadilo hi atin Sheikh Rahman hi atile cow business cow slaughter business bong saju mi in hiji achu amahi athil bol de lo na en andolan ailule procession ho ki chijin mi pilam kaya kapange ti Catholic father pu yong chu ama yong chu those yong chu conversion activities in azawan among Catholic in hiji achu ama ho de lo na ki phin ho lam kaya chun kazau ji in kathat pui tin Graham Stein le achate ni kitha achun keima hichi jungle ke ma ko na chun kilometer song na ni ailule som la thuma gam thla in ka ume tin asei chule aman hichi a thudo do nawa asei kit khat chu hengi Graham Stein kamu nom pui aticha EPGA mu nom lo in tem ti hi hoi tan ngai tu le Graham Stein chu amel ma he pu ai wang aman adam lo adam sa leprosy ho agenda ma hitya chu thilpha social work abol he in aman conversion activity jong achi pi lo he Adam lo ahung dam do ho chuki pa pe sewa Graham Stein thu sei angaiwa anung azuywa ama ho voluntary a Christian hi wa hi ti yong chu thu sim akimuki ne athum chan na ado chu achuti le padya beda a Sheikh Rahman le Catholic father arul those zamboni ho a that dia nakingo hi ipi na gelem tia India Today in thudo onabolo chun
keima amani case in kanat puitin zang penin Dara Singh hin akilau na thu anaseye hinla Muslim pa Sheikh Rahman le Father Arul Doste ni zo hin kitu mo na ani hinti atin India Today ho chu don put na anapi Arul Dos Catholic Father pale Rahman Sheikh Rahman hin kitu mo na anay huna amani kika ahe en mighty uma kitu mo na uma kimuda na uma kithip tu na uma kithat tu zo hinti ti ahe aman ale lama asay kit ahe ali channa question ali channa chu Graham Stein chapa teni Philip le Timothy teni hi idia thilon ham ipidia chapang hohelo kithat ham hichin alung sung ato kha hintin amanong seidi hetapun kahepui seiding ima kanei puitin Dara Singhin anadon putne hichi chapang hohelo conversion activities in Graham Stein chu involve ahi azave by force conversion aboli Santals Hindu ho le Kolas Hindu ho chu Christina by force aboli ati lew Graham Stein athathei ahi hinla achate ni Philip le Timothy ho hello kum som bep kum ko bep kum som le kum khat bep hichi chapang chun e macha thuong asei thilo e ipidia chapang hohelu kithat ham te ato uchun ama so ta pi pos in a umin adon butwa theipun azona penin kahepui seiding ima kanei puitin don putna api abana question nga na ado uchu itidana kimando nahim thulhut kimu dan chun meithal nangai cha na meithal na kila good na kichoy good pha na chu policeon namat nun ahitai tia India Today in asayachin hichichu thuzo ahe state police on hosung mipi KGA asu gente pha nova aze muwa avova Dara Singh hoya omam naselo le ti akhosung mi pi khohelo ho achuti su gente pha nawa keima jong kami ho gente athu chu kamu ngamlo pha na cho karanjia police station kazut na jang pe na hi cha chu surrender ka ke bol ahi tin India Today ho cho anadon butni hichi question nga adon budo he phat cha vetna hele Dara Singh hin keima Graham Stein le achate ni thatin kazaw pui keima Sheikh Rahman thatin kazaw pui kanat pui keima Father Arul Dos thatin kazaw pui ati wa nga chu ana na umai aji chu aman seje ama ho de lo na kiphin ho lamka hin kapange ati kit he chule Graham Stein le achate ni akitha jan chun kilometer somna ni agamla kilometer somna thuma gamplan ke ka ume ati chu he cho chu vetle amazon passive killer ai lo le directly along zaw he di he mi seidane athusim kizadana hai hizong le dunia hi media proof CBI investigation India Today to ting le article dang ho ivet ho mo in la ho mo isei he dunia isei nom peno chu mi chon si khat chu thil phalo bol khat chun a thil phalo bol aki he ting le thi diong aki chat lo he tunin Dara Singh ki tipa hai athil phalo bol long aki he do nai pui India Today 10 thu do dang tam
pi som la ni tabang ado hen nga bo ise yu hem khat ga sei belew hen tuhin jailin na umin nakilha do lo ting ep na bol di ham ati na wachun Dara Singh ekilha do hen lang life sentence ailule life imprisonment sentence eki bol hi ekila do pia jaila kuna ekila do le cow slaughtering Muslim hon bong athau hi deilo na andolan mi pilam kaya kapan ki ding Christian ho foreign Christian missionary ho le Christian ho conversion activities abol against na andolan bola leader kapan ki ding ahi ati ezi achu iga vet na hele huda trial ko na trial agatin chun death sentence anapi hin hinla 2005 achun Orissa High Court nin ain velvet kit nin iti death sentence commuted a bol pio asu nim pio a hin nim pio wa mem hin kho khat la sang tia life imprisonment a bol ki no he tile iti life imprisonment chu kila do pi le amasa a bol sanga sang zo che a bol thing a he Dara Singh hin eji a chu tu ni chan ge hin dead 11 May 2022 achun Dara Singh kitipa he a na jila kum som ngale kum ku ling tai to hi kum izat be na lai de ham ako le Adamsunga he jila Hawaii ahin ho ma hitia chu gen thei ta hin ku ahin manding thil phalo bol mi him dingin ki chat a pun thil phalo bol jo si jong ahin khulum ke ya mi phalo jong ahi di kit pui Nikki Cruz aumin chuting le mi phalo dang wanoi le si na tampi aume ama ho jong akisi win athil phalo bol ho ahin nga wa kunin ama ho jong mi pha aung su win pakai Jesu Christa ahin ta sanwa athil phalo bol anga a hile hi cho si mihim hitabang ho chu Pathen ain khu asim phat pe ki ji tunia jong Dara Singh bangin iphat lo naw ki sei hit jong le thil phalo bola agu a mi phalo pen nahi lambai e hichu ikinung hei wa ikisi wa pakai bel Pathen in khu a hial ring ai ti hi sumil po ti tunia episode number 2 a Dara Singh case tung Chang thu chom chakhat iga khulwa Christian te dia headlu akul ji a isei naw I khul chin naw chan hin ngaw tin angai la jo si pakai yum naw mun chi a mal e som chi taw hen